Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Chairman jong Meghalaya State Planning Board ubak Lambor Malngiang haka arbo pratrek mutabna risau arajar kat kandai ula play pajba ya ke project ke balatib kum ke beat plastic pollution with sla and pla haka jingelang ke bala pelong Laitumkhrah parking lot Shillong bat kini ke project kedai ke bala Simkhia da ke Meghalaya State Planning Board haka ni kesngi laidan langru ke MLA jong ke East Shillong constituency ke Dr. M Ampurin Lingdo Chairman jong ke Meghalaya State Pollution Control Board UCP Marang ke Deputy Commissioner jong ke East Khasiels District ke Kong Mat Siodor War Nongbri Commissioner and Secretary jong ke State Planning Board uba MR Sandram Project Director jong ke S&T Cell bat haka jong ke por ubolongru Member Secretary jong ke State Council of Science Technology and Environment uba Cyril VD Dingdo Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board uba BS Solia kinong mikmat nak Nesfas ke Bethany Society batru naknat Forest and Environment nakatnat Urban Affairs, nakatnat Natural Resources, kinong song jong Laitumkhrah, kinong song dukan, bat ki kena skol. Kajing temu leng ba kani ke project kalong ban pensyai, bat ban pensngutu pai ba hakabai day bat kajing temu ban rat dengkong ya ka plastik, bat ban penslori ki pai ba bakin penmelian no ban penankam de ki pelajan. Ngasngau kala day ka pore nga ban penkan mau ya kinong song yo khandit. Ya kani kajing yai lenti jongi. Bangin kentu bat ngin yawer ya pi kinong song yo bapin trai rengkat bat ngi banyarap yangi bangin pendok pendam jat ya kani kepla plastik hakini ki khendet tayo ki baladem ngadon sonong ston bat kajing mlin ko jonga kum ka MLA jong ka constituency jong ihang ni kalong ba habalet siya kanugunugo jakalit ngo kaya kiyaw kihat karukom de tiar de mata jong kinong song yo hakita kinong gendong ki bangalen bat ngadas ngong tenat bat ngada kendit sibon bahayaw nong ston mentakasngi habapilit hit yu kinugino mar ki mata dakaway kasur baro kinong yaw hay to iyaw hanong ston kiong ngim don plastic tiada kani kapla madam banra ya kini ki jingbam bat kimar ki bapithit na kani kayaw ngakali ya ki kano kani ka pla ibakam he ipla kum kita hi kijat kiong life ho tengka madam tiet naman lada pitit yini Plie balai pau tengka madam piyarap ru ya gitu ki basna ya kani kapla bakin yo kakamay kakaji kejongki man lakas ngi bakisna ya kini ki pla ki jongki ban ngiyarap ban ay kam ay jamru ya ki nganjen dalakamen bahaka ni kayaw kejongi hang ni hakasnong Laitumkhrah bat hang tay hamalki ladangi sim ya kata kajingkit kli bat kajing lamprang ngakan mau hau arhajar sausan bayi MLA berim jungi iba RG Lingdo isdang ya kata kajing penkewin ban pendam pendo ya ki plastic bag bat kalong kabasisha ban yoi bahadin kat nriu kat nyaw snem ngidang ya keren hi ya kajo ka agenda kabapan hi bahabahi bamut ban penkelay ya karukom imlang salang imat arpusan snem kan simpor bakan rung ha kajabing kajongi bangin ya la bangin ya sungtho ya kata kajingkeren lupa dari MLA berim jungi iba RG Lingdo haus nem arhajar sau arhajar san yang ni kibam das ngau thu bhaya ka tin phareng ni ai kublay ya ka Nesfas ikong Valerie nong rummo ba iong ba ka Nesfas ringkat ben iba na ba kiong ba ladon kata kajing penkre
ban pet hato lada sisnem nang ni hap ban pendon kam tang da kisla ban song ya kado ya ki jhur ki jhep ki jongi bat ki wei ki mar ki badon kam ban song hato don nem don kata kasla ban pen poi pat hakani kayo ko jongi ban pet bangi pendon kam ya ka namar borbor habangi ya kren ban pen kala ya ka jing pendon kam jong ka plastik sya kasla lani kapla ka jing kren borbor jong ki nong song yo yanga simet hi komadam yo aslana no yo plana no ndonong ai rete yengi ngatarai ki nong yo pi menjor ban nga namar don slam don plaka ba don balasna ne la thung lupa din rai kini ki start perkhat science kum ka science and technology cell but ka state planning board mentakala shim ya kata ka bentaban ong yengi ba makiru kin pahara lang bat kin perkhat lang bat kin penkre lang Nang ba lada kinong song yo jongi hang ni Laitumkhrah kidon kam ya kasla kan poi simit shwaya ka step kenang ba pinum don katu ka jingten jo ban syembat ban kener ya katu ka plastik ka badon sibon hajan ka jaka song ka jaka diyo jongpi kasnong ka dong jongpi jonga menta kalabun ka jingkala haba pipek shipos nem menshwa bat nganganget bahabang iya tray rengkat bat ngia ay lang kakti kadiang kakti kamon iway ngataray kanumdon kanu kajing kabang ninum la banjok ngidong kamru bangin pen kan mau ya ke municipal board ba ladon kam ya ka machine kabala ban penyap ya unyut ubami man kasngi nakani kayo shlong ka jongi kabang akwa ban yathu akni kapor ba kai kaba penlong yang personally ban shimkhia yegani ka program ban wanra ha ka form jong kani ka dur yegaba ngiladep ban inaugurate ban khap ya ribbon na banda kani ka kali gabarit kabla tawa yagi pla bat kisla kadaw kalong bagadan gajingki hanga shimet bahadin ba kadon ko ka report kaba ko kablalong viral through social media yakaba lashna yakawi kajaka kabitnat hadu kata di ka umyam lake but hagani ka video kabla goes viral. The team headed by expert members from different universities, the Shillong Mill 2019 Araja Khatkhandai Kaong Kumno Baka Umyam Lake Kabangishna Ha Usnem Khatkhandai Spa and Repusan way back 1965 Kala ka jaka kaba ladap tandaki plastic yagaba kajing tuot jong kini ki plastic daki pau kilometers batkan sa poipat hangti po Umyam Lake hadu pa ngatray baro phi kata amtang magpansniwi kamaryang ray kapta yaki do kibadan hapo katukapung. It is affected to the aquatic animals. Today na magata ngayon balada ngisyu yapet bangin syong ani la isnay kamday syu kapor. It is time that we should act. Action yung speaks louder than words. Today na mga kata kabanta kabang askwa ban pensngo khmat jongpi ya kabang lashim
keen interest ban penlong yakni ka thongjungi ka ban job kay kadaw bangi jit kerpang yak ka yo Laitumkhrah ngong bagayomkhrah kadon hapo center jong ka city badladangila yakni ka model kabang yung beat plastic with sla and pla lada baro ngi trailang ki stakeholders ki badon lang hagni ka por nganong artatin bakani ka ju ka program nginla ban launchpad hakiway ki banta jong kiyo ki badon hapo kisnong kitaw sisiyan bang yung i-launch ka ka program kabamot bangi kwa bakani ka program kan beteng bat kanya chakmat bakamde banong kiwan tang banjuk hap riban lamikot kubor hadin sibanay la jalot ngim kwa igata bat kaway kabasutnat kabadon hajimut junga kalong baladang ila ban penya chakmat yakasla bat kapla kamdei bakawanra tangi gijing khoi Henry can generate employment, can generate revenue. Ngi hag ni kapor kabamanta kumansyo krenno ngajung barabor bakilat ngi bagi ay advertisement hapo ki departments go pair hapo ka sarkar ka jungi Southly ki post for vacancies applicants more than 5,000-6,000. How do we accommodate them? Day na magata, kung kinong ilam, kung way uba kli, uba dan hapo ka sarkar. Masoba kani ka initiative, kabanging ila sim sakmat. Kanong ban prilat, yaki way pat, bakinyo, bakinla banyeng halagi kijat lojong. Idon hang ni ki parlok ki badan hapo ka sarkar, ki offices, bagakwa ban ensure bahadin bangi launch yung ka program menta kasi ba ngan press yung state government ba kin asisyo more enhancement in terms of supporting the local darbas ba kin la banya chakmat yung ka mission